Kuma riria murimu wa COVID-19 wambiriirie gutamba guku bururi-ini, Akenya aria monaga mawira kuhitukira magongona ma muingi ta aini ni amwe a aria makoretwo mahutitio na njira nene, kuona thirikari ni yarugamirie igomano cia andu aingi na ingi igikunderia mutabanirie. Kaunti-ini ya Uasin Gishu, aini matiganite guku mambite kuiga thi taranda ciao cia wini kwa ihinda riri na kwihumba kabuti ka wonjoria. Mimi sikuwahi fikiria ninaweza fika mahali mpaka nikwe desperate, yani maisha imenisukuma kabisa, nimesukumwa ikiwa Mungu amenisaidia kiasi, hata kama ni kwa deni nimefika hapa. Sikuwa ninafikiria nitaenda tena nianze kuuza reja. In the morning nauza mandazi. Napika mandazi kwa nyumba alafu nasambaza kwa maduka. In that way napata kitu inaweza kula na at least kabit ya kuweka rent. William Gitumbe aigithitie mbeca hari uguri wa indo cia kurekodi nyimbo na ari na matanya ati ni ikamurehera mbeca na oho ikurie taranda cia aini aingi, no riu itire na umithio iramurehera kwa ihinda riri, na riu maroria makinyerio kigina kiria president arekereirie gia kuhura njeki aini niguo magacanjamura muingi ihinda riri bururi uragerera kageri ga COVID-19. Lakini sasa hata kwa makanisa saizi nani pastor gani atakuita? Bishop gani atakuita? Hana sadaka. Hata ifike mahali chakula hakuna, na bills zinaenda zinapanda. In fact nilikuwa najiuliza hiyo pesa ilikuwa ya kina nani? Mimi sijui ni akina nani hao walikuwa wanapewa pesa, cause me I've never seen. Hari aini ayeri aria ni anyina umwe aria marekodire nyimbo na mbeca iria maigithitie marauga ona gutuika matanya mao makwandandura taranda ciao cia wini ni mahohete kwa ihinda riri, matiagite kaundu mathomete kuma kuri ugaruruku uria monete ihinda riri ria COVID-19. Kwa sasa ni hiyo yako yenye ulikuwa nayo, I wish atongeieka kwa muziki tena, ungefanyia kitu kingine. Aini amwe makoretwo magicanjamura arumiriri ao kuhitukira nenda cia ukinyaniria ihinda riri bururi urangethanira na COVID-19, na amwe makahota ona gukiria taranda ciao kuhitukira mitambo eno, kuona magongona mari na wingi wa andu nimo maragira aini aingi mweke wa kuonania taranda ciao magongona maria mathatitio kwa ihinda riri. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.